Murakoze cyane kuduha ijambo. Nitwa Oxygene, nkaba ndi umushakashatsi mu byerekeranye na defense, securite n'ububanyi n'amahanga. Nkaba ndi n'umusesenguzi mu byerekeranye na geopolitique. Ndi umwanditsi w'ibitabo mu gifaransa bita auteur. Nkaba ndi umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ukomoka muri province ya Nord Kivu. Mbere ya byose mbanje kubasuhuza aho murereye ku isi yose, mbashimira uko mukurikirana ibiganiro byacu hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga zose mudukurikiraho. N'urubuga dukunda gukoresha rukaba rwitwa Top Kivu, yaba kuri X no kuri YouTube. By'umwihariko ndasuhuza urugaga rw'abadamu. Hari abadamu bahagurutse bafite imbaraga n'ubushobozi bitwa abalioness, bishyize hamwe mu gufata ingamba zo kwamagana akarengane gakorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nkaba nsuhuza n'abasore n'inkumi ku isi yose b'abanyabwenge bibumbiye hamwe muri groupe yitwa The Unit n'indi yitwa The Youth Connect, kugira ngo bashake ibisubizo byo kuzana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Tunahamagarira n'abandi basore bose n'inkumi kugira ngo bahangane n'itotezwa rikorerwa abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu kariya karere, kugira ngo ayo mahano ahagarare. Nkaba nsuhuza na groupe ya Mahoro Peace idahwema gufasha abakuwe mu byabo, na za mayimayi, yaba mayimayi ya Kutumba, yaba biroze bishambuke hariya muri ho plateau ya Minembwe, n'abandi basore n'inkumi bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kwamagana discours za haine zivugwa kontra abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane aho ndavuga nka Sugira Mireille, ndavuga Umutoni, yaba Dr Dash, yaba Maisha, yaba Manzi, yaba La Patrie, Hagoma 24, Shyamba, yaba Corridor Report, yaba Kivu Itile, Umukasi n'abandi. Ako kazi mukora ni akazi gakomeye cyane, kandi tuzi ko urugamba kurwanya discours z'ivangura ry'amoko mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, urwo rugamba ruzatsindwa. Kuva Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi tariki 20 z'ukwa mbere 2019, biciye mwese nk'uko mubizi muri arrangement yagiranye na perezida wa kera Kabila, igihugu cya Kongo kugeza ubu ngubu kiri mu kaga gakomeye cyane, haba ku rwego rwa politike, haba ku rwego rw'umutekano, haba ku rwego rwa ekonomi, nangwa ku rwego rwa social. Abaturage i Kinshasa bamerewe nabi, ibiciro byarazamutse, akazi ntako, ibibazo birakomeye cyane, kandi ni igihugu kinini cyane kingana n'Ububiligi inshuro 80. Ni igihugu gifite kilometre kare miliyoni 2 n'ibihumbi 345,410. Urumva ni igihugu kinini cyane, gifite intara 26, gifite umutungo kamere mwinshi, ariko kikaba kiri mu kaga karenze cyane bitewe n'imiyoborere mibi, nk'uko mbivuze, haba mu rwego rwa politike, umutekano, ubukungu, nangwa mu buzima n'imibereho myiza y'abaturage. Ubu urugamba ruri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo M23 ihanganyemo na leta ya Tshisekedi, ni ingaruka z'uko Kabila yanze kubahiriza amasezerano yasinye n'ingabo za CNDP tariki 23 z'ukwa gatatu mu 2009. Icyo gihe basabaga ko habaho gahunda yo gucyura impunzi. Icyo kintu cyari cya mbere. Icya kabiri ko ari ukugira ngo habe kuvugururwa ku gisirikare, iyo bita reforme ya systeme ya defense na sécurité, donc yaba ari ya FARDC, arizo ngabo, polisi, n'inzego z'umutekano nka ANR, DGM, n'izindi nzego za service secret.
hari hariho ibyo bumvikanye tena ko ari ukugira ngo barwanye FDLR ukuntu zari zimaze kwiyubaka icyo gihe bikomeye cyane kuva muri 2000 kugeza nyuma 2009 amaze imyaka 9 biyubatse bafite etamajoro hirya no hino, bafite amashuri ya gisirikari ariko bahungabanya umutekano mu rwego rukomeye cyane, kugira ngo abazi nk'ariya muri parike ya Virunga hitwa Busendo, ukuntu interahamwe y'umudamu witwaga Chantal yari yarazengereje abantu mu kariya karere, tutavuze nka za Kinyamuyaga, hitwa za Kirama, ahitwa za Kasehe, yaba hara muri Sud Lubero, za Mbwavinywa, Kaziki. Urumva rero iyo programme kugira ngo CNDP yumvikane na leta ko bagombye kurwanya uwo mutwe cyari ikintu cyiza cyane kugira ngo bayirandure burundu. Ikindi bari bumvikanye ko ari kugira ngo bashireho gahunda yo kuvugurura ubukungu cyane cyane mu birebana n'amabuye y'agaciro, no gushiraho systeme ya federalisme. Alors leta ya Kabila ntiyabashije kubishira mu bikorwa. Kutabishira mu bikorwa rero ibi ni byatumye igice kimwe cy'ingabo za CNDP zari zimaze kwivanga n'iza leta kuva 2009, zihuriza hamwe kurema umutwe wiswe nyine M23, bangona amasezerano ya 2023, cyo cyari mu 2012. Bateye ingabo za leta bageraho bigarurira n'ikigo cya gisirikare kinini cya Rumangabo n'umujyi wa Goma, bawinjiramo mu gihe gito. Nyuma niho baje kuvamo bitewe na pression ya communauté internationale, basubira inyuma babisabwe n'amahanga, bamaze kubizeza ko Kabila yemeye gushyira amasezerano mu bikorwa. Ubwo Kabila rero aho kugira ngo abishyire mu bikorwa ibyo yemeye, yahisemo kuzana ingabo ziswe brigade ya FIB, yari igizwe n'ingabo z'Abatanzania, Afrika y'Epfo na Malawi. Bateye M23 nuko yo yirinda kurasana nabo. Ubwo rero nibwo bamwe muri abo barwanyi M23 bamwe bahungiye bitsinda muri Uganda. Iryo tsinda ryari riyobowe na Fande Sultani Makenga na President Bisimwa. Abandi bahungiye mu Rwanda bo bari bayobowe na Jean Marie Runiga na Afande Bodo. Alors kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2017 abarwanyi ba M23 bari bayobowe na Makenga bavuye mu Buganda bashinga ibirindiro byabo mu ishyamba hariya muri parike ya Virunga muri Sabyinyo. Leta ya Kabila yagerageje kubateraho ibitero by'indege igihe kirekire kugeza naho indege ebyiri za helicopter zahanutse. Nyirango amafoto mugeze muyabona, izo ndege zari zigiye kubarasa nuko zikora crash ara mu ishyamba muri parike ya Virunga zigwa aho ngaho. Bigeze mu 2019 Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi yagerageje gukomeza ibiganiro n'abayobozi ba M23, abatumira Kinshasa nyuma y'amezi 14 barindiye ibyo yabasezeranije. Barabibuze, byarushijeho kubangamira M23, nuko itangira ibikorwa byayo byo gusaba gushyira mu bikorwa kwayo masezerano yari yarasinywe na CNDP mu 2009. Nibwo Tshisekedi rero yaje gushyiraho état de siège. État de siège yashyizeho mu kwezi kwa gatanu mu 2021 muri Nord Kivu na Ituri. Akuraho abayobozi ba gisivile, ashyiraho abayobozi ba gisirikari kuva kuri province, haba kuri territoire, haba kuri mairie no makomine, ahantu hose akuraho ubutegetsi bwa gisivile, ashyiraho ubutegetsi bwa gisirikari. Mu bitekerezo bye azi ko ari byo bimushoboza kugira ngo ahangane na M23. Alors umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bita EAC wagerageje gushaka uko ishoboye kose kugira ngo amahoro agaruke, barebe ingamba zatuma amahoro, ariko byarananiranye kuko cyambere M23 Tshisekedi yanze ko itumirwa mu biganiro byari byateganijwe i Nairobi. Yahise utangaza nk'umutwe w'iterabwoba, ngo n'abateroriste ngo ntibashobora kubatumira. Icya kabiri
habaye ukwitana ba mwana hagati ya M23 na FARDC ku kudashyira mu bikorwa agahenge. Igihe cyose bumvikanaga ko haba ceasefire, leta yafataga indege ikagenda ikabarasa bakava mu rindo byabo nabakaba oblige kwirwanaho. Ubwo rero ako gahenge ntikigeze kajya mu bikorwa. Icya gatatu, amakimbirane hagati y'amoko yarushijeho gukongezwa cyangwa gukongeza urugomo, kandi bikoreshejwe cyane cyane na za mouvement citoyen nka za Lucha, Filimbi, zo bita za MNC, yemwe n'abadepite bamwe ba leta. Ngira ngo mwarabumvise nka ba Muhindo Nzangi, babitakwira bashyigikiwe na leta, ba Eliezer Ntambwe, bantuza ba Zakari Babaswe, ku buryo na leta yabishyizemo amafaranga akomeye cyane kugira ngo habe discours zo gukomeza urugomo rukomeye cyane cyane ku bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi. Aribwo abantu benshi imiryango myinshi yatwikiwe hariya ku Nturo, ngira ngo murabyibuka. Hariya Kirorirwe amazu barayatwitse, mu Bwiza na za Gicanga n'izindi nsisiro zisaga 100 hariya mu Minembwe zaratwitswe, n'abantu bagera ku bihumbi hafi 2 barishwe, abandi barabarya. Ngira ngo mugezemo n'abafata umuntu bakamutwika bakamurya, abandi barafungwa hafi 6,000 ubu ngubu bikaba bifungiwe muri za gereza zitandukanye, haba za Ndolo, haba muri prison ya Makala, haba za Lubumbashi yangenga muri Equateur, haba kuri Goma, muri Munzenze, abandi muri Kasayo no muri Karajafu ari Matadi. Hari benshi n'ubu ngubu bagifungiwemo, bamwe bazira kubera ubwoko bwabo, abandi babita ngo ni ibyitso. Hari ambasaderi umwe ntari buze kuvuga izina, wavuze ngo gutekereza ko amahoro mu burasirazuba bwa Kongo yagerwaho gusa ari uko M23 ngo ishize intwaro hasi, ngo ni ukwibeshya, ngo hatabayeho gukemura ikibazo bivuye mu mizi. Niyo mpamvu nubwo yaguze amadrone, nubwo yaguze ibifaru bikomeye cyane, nubwo yaguze indege, ntibyashoboye kugira ngo birangize ikibazo, kuko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari cyo kurangizwa n'amasasu, ni cyo kurangizwa mu rwego rwa diplomasi no mu rwego rwa politike. Tshisekedi ntiyacogoye mu kwezi kwa gatanu mu 2022, hariye Pinga ni muri Walikale, ni mu nzira uturutse ari Gicanga uragenda ukagera Mweso Gashuga Kalembe, hari harenze ugera hitwa Minzenze Peti ukabugeze Ipinga, ni muri Walikale. Aho niyohereje abayobozi ba gisirikari n'aba presidence guhuza ingabo za leta FARDC n'abamayimayi na FDLR kugira ngo bareme igikundi bise task force, abaha intwaro binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ntiyarekeye aho, azana n'abacancuro b'abazungu bavuye mu burasirazuba bw'i Burayi. Bose baraje barahangana bararwana, binaniranye nibwo yasabye ibihugu bya East Africa Community kugira ngo baze kumufasha. Kenya yohereza ingabo, Sudani yo hepfo nayo yohereza ingabo. Bahageze M23 yerekanye ubushake bwo gutanga amahoro, iva mu birindiro. Kugira ngo murabyibuka, bari hari Kibumba cya General Nyaga, yakira delegation ya M23, hari abahahurira Kibumba barahavuye, Rumangabo barahavuye, Mushaki bavamo, Mweso barahava, Gicanga barahava, za Gishishe, Ibambo n'ahandi henshi bahasiga ingabo za EAC. Icyo gihe ngira ngo niyo yari opportunité leta yari ibonye kugira ngo irebe ukuntu yakemura ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo mu mizi. Ariko Tshisekedi ntabwo yishimiye ibikorwa abanyakenya n'abasudani y'epfo bari gukora, ahubwo yaje kwishimira ibyo abarundi bari gukora, kuko abarundi kugira ngo bajye muri mission ya EAC bo batangiye kujya bakora ibikorwa by'ubushotoranyi, bashotora ingabo za M23 aho zari ziri, aho kugira ngo bagume mu birindiro byo EAC yari ifite. Nubwo rero nibwo Tshisekedi yahise atanga ordre ingabo za Sudani y'epfo
arazirukana n'iza Kenya. Hari n'abanyakenya benshi batewe amabuye kuri Goma babaziza ngo ni abanyarwanda, abandi banarakomeretse. Hari n'umusirikare n'umwe wapfuye azize nyine iyo politike ya Tshisekedi bavuga ngo ni abantu bari gukorera ngo M23. Voilà. Ubwo nibwo Tshisekedi yahise asinya amasezerano na Ndayishimiye perezida w'u Burundi, bemeranya ko umusirikari umwe w'u Burundi azajya yishyurwa amadolari asaga 5,000. Buriya amafaranga ava Kinshasa ajya Gitega, buri musirikari wese w'umurundi buriya barwa ko ahembwa 5,000 by'amadolari. Ariko mu makuru dufite n'urusenda ntibarubona, ngira ngo muherutse kubona foto y'umusirikare w'umurundi hariya za Gatare, hari muri Masisi, abaturage bamufashe yibye itomati z'abaturage. Muri bazo ukuntu umusirikare w'igihugu cye kibarirwa ko ahembwa 5,000 by'amadolari akajya gufatwa n'abaturage bari kwiba amatomati. Ubwo rero murumva ukuntu ibintu bimeze. Uburundi bumaze gutakaza abasirikari benshi cyane muri mirwano, harimo n'aba officier supérieur, baba majoro n'abakoloneli. Rumva kandi icyo gihugu cyari kiri mu butumwa bwo kuzana amahoro hagati n'ibindi bihugu bya EAC. Urumva ko hatabaye ubushake koko bwo kugira ngo ikibazo kirangire, ahubwo yaba perezida w'u Burundi Ndayishimiye yaba na Tshisekedi bafite umugambi wo gukomeza kuzana umutekano mu kihariya, kuko bo bafitemo inyungu z'amafaranga. Muri geopolitike rero y'akarere, ngira ngo hari mu perezida wo mu karere, nibuka neza ni perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu, yaravuze ngo DRC, yavuze mu Kiswahili ngo DRC ni nchi kubwa, ni soko kubwa, kwa hiyo kila mtu wala kila nchi inatoboa njia zake ili tufike kule. Ngo Kongo ni igihugu kinini kandi ngo ni isoko rinini cyane, ngo kubw'ibyo buri muntu ngo nangwa buri gihugu ngo kirimo gitobora inzira kugira ngo nacyo kigereyo. Urumva ko abaza gufasha leta ya Kinshasa ntabwo baba baje kugira ngo bafasha abaturage babazanira amahoro, kuko ntibanabishoboye, ahubwo baba baje kwishakira ngo amasoko. Ibi ni presidente wa Tanzania Samia wabivuze. Ngira ngo ikiganiro gishobora kuba kiri no kuri za YouTube hirya no hino muzagishake, ngo DRC ni nchi kubwa na ni soko kubwa. Kuri bo ni isoko, niba bibereyeyo urumva bibereye mu isoko nyine, ntabwo bari ku rugamba. Kubura umutekano muke mwa karere byazanye ibibazo paselema ku bakongomani ariko no ku bihugu by'abaturanyi. Muzi neza ko nka Uganda ihahirana burya nabari abaturage bahari Beni, igahahirana n'abaturage b'Ibutembo, igahahirana n'abaturage ba Ituri. U Rwanda ngira ngo burabizi cyane ko ruhahirana n'abaturage b'Ibukavu, rugahahirana inanasi n'amatunda n'abaturage bo kwijwi, igahahirana abantu ba Gisenyi ukuntu bahirana na Goma, na Masisi na Rucuro na Warikare na Nyiragongo. Abarundi ukuntu bahahirana n'Ibuvira, abatanzania nabo bagahahirana na haraza Karemi. Ubwo urumva ko umutekano muke mu karere ntabwo uzana ingaruka gusa kuri Kongo, ahubwo uzana n'ingaruka ku bihugu by'ibituranyi. Niyo mpamvu iki gitekerezo cyari igitekerezo cyiza cyo kugira ngo EAC bira bihugu nyine bya East Africa byifatanye hamwe kugira ngo bizane amahoro mu karere. Ubwo urumva rero Tshisekedi we ntabwo aba bishaka, kuko we kuri Est yumva ko ari ikindi gihugu, yumva ko iwe yosilontake Kinshasa ihari ni wabo Kasai na hariya Lualaba ari kwitwarira amabuye y'agaciro. Igihe cyose ho hakihari yumva ko ibindi bisigaye ntacyo bimaze. Ibyo rero iyo habaye ubwo buhahirane, kubera Kongo idafite abayobozi bazi ko negosiye zo bita contrat bilaterale, ugasanga babwira abaturage ko ngo ibyo bihugu ngo biri gusahura Kongo, kuko mu burasirazuba bwa Kongo bisa ko ikintu cyose kiza kijya hanze, kuko mu burasirazuba bwa Kongo ikintu cyose kijya hanze mu kindi gihugu nako kigomba guca mu bindi bihugu, kuko Kongo mu burasirazuba ntabwo igeze kuri Ocean Indien.
bisaba swati uce muri Tanzania, uce Burundi, uce mu Rwanda, nangwa uce muri Uganda ukajya ahubwo no muri Kenya kugira ngo ugere ku mazi. Alors none kubera leta rero idakora, bigatuma abaturage bikoranira n'ibihugu by'abaturanyi, kuko hari nk'umuturage uvuga ati taxe hara kuri Goma, urebye amataxe leta ya Kinshasa yishyuza abantu ba Bukavu na Goma, hari n'amataxe Goma na Bukavu bishyura, nangwa hari Butembo na Beni, nangwa Ituri, ayo za Matadi, za Bandundu, Equateur batishyura kubera kunaniza abantu ba Este ikihe cyose izakomeza kuba idepanda na Kinshasa, ntabwo uburasirazuba bwa Kongo buzagira amahoro, kuko ayo mahoro abatayabashakira bambere ni leta ya Kinshasa. Kubu petrole ukuntu bayitaxa muri Goma ni Bukavu, ntabwo ariko bayitaxa meme ni Kinshasa. Usanga taxe ihenze cyane ku bantu bigoma ni Bukavu na Kisangani na Ituri kurusha kuba uko bayitaxa Kinshasa. Ibi byose rero meme kuri za minere niko bimeze. Taxe zishyurwa ari akasumbalesa kuri minere ziva hara muri za Lualaba bazitwara za Afrika y'Epfo no muri Zambia, bitandukanye nuko bataxa minere iva Bukavu niva kuri Goma, ni wasaba amafaranga menshi. Niyo rero usanga abakomersa bavuga ati iki gihugu turi kugikorera ariko kigateza, ariko babigeza ku bihugu by'abaturanyi bakabafacilita, bakabahereza inzira zoroshe cyane kugira ngo ubucuruzi bwabo bworohe. Ugasanga rero aba operateur économique baprefera gukora n'ibihugu by'abaturanyi kurusha uko bakorana n'igihugu cya Kongo, kuko administration yarapfuye, ruswa yishe kira gihugu, imiyoborere mibi, gukandamizwa, habamo n'ivangura ryamo. Ibaze ujya kura n'umuntu umutaxateur, niba ari umuntu uvuye mu yindi province akavuga ati umuntu no Kivu, agasa nka akizemo n'ibintu by'ivangura ry'amoko kugira ngo gusaba umusoro mwinshi utanakwiriye. Ibyo rero ugasanga Kinshasa irabi-instrumentaliza ngo ibihugu by'abaturanyi ngo bikora pillage, alors que ari ikibazo cya systeme ya ntuza y'imisoro itari bien canalisé mu gihugu, bituma aba operateur économique bagira ibibazo by'ubucuruzi bwabo bagaprofita kugira ngo bakorane n'ibihugu by'abaturanyi. Aho rero niho usanga muri za statistique za Colta ugasanga ibihugu by'abaturanyi aho zica bifite nyinshi kurusha Kongo, kuko aba operateur économique baprefera gukorana n'ibyo bihugu kuko bifite system ya ntuza ya finance yabo iri clean, imeze neza, itandukanye n'igihugu cya Kongo. Kuko nta comptoir nimwe muri Kongo ifite igirirwa ikizere n'amasoko mpuzamahanga, bigatuma rero umucuruzi ajana zahabuye cyangwa koltaye aho azagurisha bimworoheye. Alors iyi ngira ni topic tuzavugaho mu gihe butaha, ni ndende cyane. Ibintu byo bavuga kuntu ngo nongo Kongo ngo barayipia tuzabisobanura tubihereye, zakora ikiganiro special ku buryo tuzavuga uko amasoko mpuzamahanga y'amabuye y'agaciro uko akora mu cyo bita muri chaîne de valeur. Donc aho kolta iva, yaba Manono, yaba muri Rubero, yaba Masisi, ahwica ahwija no kugira ngo igere ku ruganda rukora za drone, za telefone cyangwa computer. Iyo chaîne yose ukuntu bigenda bite kuva aho bayicukurira naho ikorerwa ibikoresho bindi ivamo, tuzabisobanura kugira ngo abantu bave muri urwo rujijo kumva ngo Kongo ngo intambara ihari ngo niyo gupiya amabuye y'agaciro. Okay, twemere se ko bapiya muri Kivu nangwa muri Ituri, none ko Lualaba nta ntambara iriyo, ho ni bande bapiyayo? Kuko muri Lualaba buri munsi hagenda amakontenere ya cobalt na cuivre asaga amakontenere 500, kandi ayo makontenere 500 yose agenda mu izina ry'abayobozi ba Kongo, ntabwo agenda mu izina rya leta. Urumva rero ikibazo cy'uko ngo ntambara yo muri este ngo ni ikibazo cy'amabuye y'agaciro ni ukubeshya. Tuzabisobanura byimbitse abantu bave mu rujijo, be kujya bumva ukuntu Kinshasa ibeshya ngo nongo intambara zihari ngo bari gushaka amabuye y'agaciro. Sefu n'amabuye y'agaciro mbese muri este nta n'uruganda rubayo par rapport y'inganda ziba muri Katanga, inganda ziba muri hariya muri nani za Kolwezi,
inganda ziba hariya za Manono ntabwo izo nganda ziba resite, ni hehe? Nta hantu namwe hacukurwa meme muri niveau industriel. N'inganda zari zihari zose zarahagaze, yabo rwa Somikivu, yabo rwa hariya za Lueshe, iki nta ruganda na rumwe rucukura minere. Jusque là na makoperative yunga hamwe agakora, ahubwo nayo leta ikayasaba imisoro myinshi, nuko bagahitamo gucora izo minere bakayakuzigurisha swati Bujumbura, Kampala no mu bindi bihugu hirya no hino. Ubwo ari byo leta yita ngo ibihugu biri gupia, kandi ariyo systeme yayo nkuko nabisobanuye financier itameze neza, ituma abaturage badakorera muri transparence. Tshisekedi ramaze kwirukana ingabo za EAC, ubwo byabaye ngombwa ko M23 isubira mu birindiro byayo yari yaratanze kuri EAC. Nyuma yaho nibwo Tshisekedi yaje guhamagaza ingabo za SADC, ariko azihamagaje hari ibihugu bimwe byanze, nka Angola yanze kohereza ingabo, Zimbabwe yanze kohereza ingabo, Mozambique yanze kohereza ingabo, Namibia yanze kohereza ingabo, na Zambia banze kuza. Nuko nibwo Afrika y'Epfo na Malawi na Tanzania bohereje ingabo ziza gufatanya na FRDC na MONUSCO, FDLR, Abarundi, Abazalendo basaga ibihumbi 60 n'abacanshuro. Ariko merutse kumva ko na chef wabo bacanshuro yageze muri Rumani baramufunga, n'abandi bacanshuro benshi ngira ngo mwabonye na image zabo baguye ku rugamba. Urumva ko ibyo byose, iyo processes yose yo sil militariza karakarere kugira ngo bizana amahoro byananiranye, kandi inzira yari yoroshye yari yo guca mu biganiro no mu rwego rwa diplomasi. Ngabo zose rero mbabwiye ubu ziri hafi ibihumbi 300, nubwo bitabujije M23 gukomeza kugenda imbere mu bikorwa byabo byo kudeklara amasezerano ko akomeza kuba, ariko banabohora abaturage bari bamaze iminsi bicwa n'intera hamwe. Ngira ngo nigize nambisobanura, ubu kuvaho M23 itangiye ibi kubohora uturere hirya no hino, imaze gusenya ibigo bya gisirikari. Mbere byari 35, ariko bamaze kongera ibindi muri Masisi, ubwo bangiye ibindi 5, maze gusenya ibigo 40, bamaze gusenya eka na position zari zirimo FDLR kuva muri 94. Nibwo bwa mbere nta operation nimwe yari yigeze ikorwa kugira ngo ikibazo cy'interamwe bazibe neutralize mu karere. Ubwo rero murumva ko ayo masezerano nubwo leta yanze kuyashira mu bikorwa, MONUSCO yanze kugira ngo yashire mu bikorwa, kuko namo byayizanye ko ari kugira ngo izana amahoro, irwanye imitwe yitwaje intwaro. Ibyo rero ntibabigezeho. Urumva M23 imaze kubohora territoire presque yose ya Rucuro, igizwe n'amasheferi 2, ariyo ifite sheferi ya Bwisha, ifite groupement 7. Bahereye muri Jomba baramanuka bajya Busanza, baragenda muri Bweza, baramanuka Gisigari, barazamuka ra Rugari, barafata muri groupement ya Bukoma n'iya Binza, bageza bambuka muri sheferi ya Bwito, bahereye muri groupement ya Tongo, baragenda muri groupement ya Bambo, bohora groupement ya Bukombo, ya Bishusha, baragenda muri groupement ya Gihondo, ya Mutanda, baramanuka bakuramo Rwindi, baragenda bakuramo Kibirizi, bakuramo Bicumbi, barazamuka hari Kanyabayonga ya Bwito. Ubwo bamwe bageza aho Kanyabayonga ya Bwito, uko niko abandi bari muri Masisi, bahera muri sheferi ya Bashari, mu karere ka Bashari Mokoto, bakurikizaho Bashari Kaembe, baba binjiye muri sheferi ya Bahunde mu karere ka Muvunyi Kababu, abandi bajya muri Muvunyi ya Matanda, abandi bakubita Kamuronsa, abandi bajya muri Muvunyi Kibabi, ayo na groupement yose agize hariya, abandi bajya muri Muvunyi Shanga, abandi bambuka muri za Bufamando, abandi bazamuka muri sheferi ya Gatoyi, bahera mu karere ka Bufamando ya 2 muri Kibabi ya 2, abandi bajya muri Nyalipe, abandi bajya muri Nyamaboko ya 2, abandi muri Rwindi. Hari ntubigitiranye na Rwindi, hari Rwindi aho ni muri Rucuru, na Rwindi ni hariya hafi ya za Nyamaboko.
abandi bajya muri sheferi ya Oso, baba binjiye mu karere ka Nyamaboko ya mbere muri Biriri, abandi bajya Bavuna, ubu bari kwerekeza mu karere ka Bugabo na Banyungu mu nzira ija Rukweti muri Warikare. Icyo gihe bari muri Masisi rero, abandi nibwo bari guhangana n'indi mitwe hariya muri Nyiragongo, haba mu karere ka Kibumba, haba mu karere ka Buhumba, abandi bari kwerekeza muri Rubero rero, mu karere ka Kanyabayonga ya Rubero, kuko Kanyabayonga buriya ifite igice kimwe cya Rucuro, ikindi gice cya Rubero. Abandi bamanuka baja hitwa Burotwa, abandi baramanuka Kayina, barakomeza Kirumba, abandi bamanuka za Ruofu, aho ngaho iri muri direction nord Ruofu, ubwo Cibumoso wava Ruofu, abandi bazamuka hitwa Kasiki, abandi barazambuka bagira Mbwavinywa, abandi barakomeza hitwa Kanyatsi. Kanyatsi, hari Kanyatsi ebyiri, abantu ntibazigiremo confusion. Hari Kanyatsi y'Inyamitaba ku Badventiste, hakaba na iyi bayita Kanyatsi mu Kindandi, ni hakurya ya Mbwavinywa, ariko niyo uri Mbingi ubu hareba nk'inyuma yawe, nangwa abantu bazi Rusamambo. Iyo uri Rusamambo ureba nka este nibwo ureba hitwa Kanyatsi. Doni direction ya hitwa Bunyantenge. Bunyantenge niho harindiriya FDLR kuva 94, habaye dikota zabo zikomeye cyane. Ibi byose bakoraga kuri muhanda usugiye Rubero uza Rucuru, burya hedikota zabo babaga baturutse yahitwa Bunyantenge. Ubwo rero nibwo bagarutse ku muhanda ujya Butembo, ubwo barenga Kirumba bajya hitwa Miyobwe. Yuvuye Miyobwe abandi bamanuka hitwa Muringa, bavuye Muringa bajya Bwatsinge, Bwatsinge baba binjira hitwa Kasehe babanjira hitwa Muhuka binjira hitwa Lukuka bajya ahitwa Cyamasamba, naho ni muri Rubero toujours. Cyamasamba iteganye na hitwa Kahati, uve Kahati ujya Matembe Chulo ukabinjiye Alimbongo. Abantu bumvise gusa Alimbongo, ariko ntabwo bageze Alimbongo gusa, bari bacutse mu nutwo centre twose mabwiye, za Chulo, za Matembe, za Kahati, za Cyamasamba, za Lukuka, za Muhuka na Kasehe. Ubwo bavuye Alimbongo nibwo binjiye Mambasa. Mambasa abantu numvise mu biganiro umwe bagira confusion. Mambasa hari Mambasa ya territoire yo muri province orientale, ntabwo ari yo ngiyo. Iyi ni Mambasa na ga centre gakurikira yitwa Alimbongo, ni muri Rubero. Ngira ngo abantu ba yo confusion bayikureho n'ababisobanuye bavuga ko ni Mambasa, ntabwo ari Mambasa yo muri province orientale, ni Mambasa yo muri Rubero, ikurikiranye hariya na Alimbongo. Abandi nibwo rero bari mu nzira ya Nyamirima, kuko niho bari barahagarikiye liberation yabo. Ubwo barakomeza Nyamirima, abandi bamanuka Buganza, abandi baragenda hitwa Nyaruhange, babageze Ishasha bamwe binjira Kase, nibwo abandi binjiye Nyakakoma, abandi bambuka ahitwa Kamandi hakurya y'amazi kugira ngo bahuze n'izindi ngabo zari ziri muri Rubero. Abandi nibwo bamanukaga rero Mweso, uriyo ni kuri Front Nord, barakomeza Gashuga, Kalembe, abandi babageze Malemo, abandi binjira Minzenze, abandi binjira Pinga, Petinako, abandi bafata Mera, nibwo binjiye muri Pinga. Izo zose zari nzira kugira ngo bahangane n'iyi mitwe yitwaje intwaro yari yarazungereje abaturage bikabije cyane. Ubu ngubo abaturage bo muri utu turere twose mbabwiye bakaba bafite amahoro asesuye. Ubwo rero hari bamwe bakomeje kutubaza ati se kuki bari baratetse Masisi centre bakagenda bakazunguruka iyo hirya, ati kuki bareka imijyi ikomeye cyane. Oya, ibyo bindabasobanura nk'umusesenguzi mu byerekeranye na defense. Bakaba ati kuki baje kuyinjiramo nyuma muri strategie ya defense mu byo bita plan de guerre. Ntabwo iyo uhangana n'umwanzi umusigira acyo bita ubuhumekero, kugira ngo abone aho yiregrupira, kugira ngo namara kuhuzuza kwa
amaze ahantu hahumekeye akumva ko hafitiye amahoro, yamaze ahazana umubare wose ashaka kugira ngo baruhuke bagire ute, nibwo rero ukora strategy yo kumutera bigize muri surprise, noneho ukahamutsindira ukahungukira byinshi. Donc Masisi centre niyo juste yari sigaye iri nka headquarter ya FARDC n'interahamwe n'abandi bambari babo n'abarundi bose, niho bari bafite centre ya ravitaillement kugira ngo bahangane n'ibitero byose by'aba Masisi Nord, y'aba Masisi Centre na Masisi Sud. Usibye ko tactique zayo nyine ari z'abakinwa bibagiye ko Masisi Centre igizwe, ntago waba Masisi Centre udafite controle y'umusozi wa Gahongore, ntago waba Masisi Centre udafite controle yitwa Busakirwa, ntago waba Masisi Centre udafite controle ya Shebiyanja, ntago waba Masisi Centre udafite Kaniro ngo uyo Masisi Centre uyirimo. Urumva ntabwo twatanga ibisobanuro byinshi cyane, ariko ngira ngo kubabajije icyo kibazo mwumve ko FARDC imbaraga zayo strategically ni nto cyane ku buryo ibyerekanye kuba barabaye muri Masisi Centre utu turere tundi babwiye batadukontora, kuko niho mu misozi miremire urumva Masisi Centre yari vulnerable. Alors niyo mpamvu Kaniro na Gahongore bimaze kubohorwa byatumye Rusheberi na Gatare byihuta, kuko uri Masisi Centre ako kanya umaze kumva ko Rusheberi na Gatare tayari bivuyemo, wewe icyo gukora nicyo bita kabuno mpamaguru, nta kindi kabisa. Alors uru rugamba ndababwiye ko ruyobowe n'abastratege bakomeye cyane, rurimo ubwenge bwinshi ku bantu bazi ibintu bya strategie ya defense na sécurité. Urabona ko ahantu hose bagiye babohora, haba za Kanyabayonga, haba uko Masisi Centre byagenze, uko Rubaya byagenze, uko nandi masantre akomeye cyane byagiye bikoreshwamo ubwenge bukomeye cyane, byerekana ko uru rugamba ni simusiga pe, ni urugamba koko ruje gutanga amahoro asesuye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. FARDC nubwo yazana ingabo zahe, biragoye kuba batsinda ingabo za M23. Ibyo mbivuze nka expert atari nk'umufanatike, nubwo tutajya muri details zo kubisobanura cyane, ariko nubwo FARDC bisubiyemo yazana ingabo ziturutse mu bihugu byahe na strategie yabo ya defense bafite, biragoye kuba batsinda ingabo za M23. En tout cas biragoye. Nongeye mbisubiyemo ko biragoye, kuko igitandukanya FARDC na M23 ni ibikorwa by'ubwenge. Bose na abasirikari b'amashuri biga, bose na amashuri amwe, ariko ubwenge buri muri tactique na strategie ikoresha mu gufata nangwa mu kubohora uturere dutandukanye, kandi cyane katubohora avec zero mort, nta baturage bapfuye, nta n'ingabo bahazimirije. Urumva abari ni ibintu by'ubwenge tutajya mu gusobanura hano, kuko ntabwo turi kwigisha amashuri y'ibya gisirikare, ahubwo ni ugusobanura rwa rugamba imbaraga zirimo, kwerekana ko Tshisekedi aramutse adashatse inzira diplomasi n'inzira ya politike, kuvuga ngo gukoresha urusasu, gukoresha strategie militaire, rwa rugamba ntabwo nabuke ashobora kuzarutsinda, kuko M23 ifite inshuro zisaga 100 muri strategie yo kurusha ingabo za FARDC n'iz'abarundi n'iz'aba SADC bose biyunze hamwe. Strategie yabo ntabwo ihuriye na gatoya n'ububasha M23 ifite. Buri rugamba rwa M23 rugira ubwenge bwihariye. Uko Bunagana yafashwe siko Rumangabo yafashwe, uko Kanyabayonga yafashwe siko Rubaya yafashwe, uko Masisi Centre yafashwe siko Goma izafatwa. aha abandani ntibajya baba ngo na Goma bikalire, ubuhanga boshiye ni buliali, buli mundu akakole icyakabyo ekingarihirya kandi obuli obongo bukali.
ibyo ngibyo ngira ngo ndavuze ngo Goma niko ishobora kuzafatwa. Yavuga ngo uwo ni umugani wo mu kindandi uvuga ngo ibintu byose ngo bikomeye buri wese agomba gukora cyane no kwitonda kugira ngo atsinde ibibazo bihari. Ntabwo byoroshye kuri FARDC kugira ngo umujyi wa Goma bazawugumane tena igihe kirekire, biragoye kuko Goma icyari kiyirinze ni Masisi centre, icyari kiyirinze burya ni Lubero, icyari kiyirinze ni Rucuru. Urumva rero ko niba aya matena na Nyiragongo, niba zo territoire enye zose, donc Masisi, Lubero, Rucuru na Nyiragongo, ubwo nizo twavuga ko zegere hafi ya Goma, izo territoire zose niba zimaze kuba sous contrôle, ubwo urumva ko Goma buri yaragiye kera cyane. Biragoye rero ko bamaramo tena indi minsi myinshi bakiri muri Goma, kuko sere ravitaillement ubu Goma isigaranye ni Beni gusa. Ibeni nayo ni par avion, na Walikale centre ni par avion, kandi Walikale kuba umaze gufunga Masisi centre, umaze gufunga inzira ya Ntunza ya Pinga, umaze gufunga inzira ya Lubero, inzira ya Rucuru yafunzwe kuva kera, ubwo Goma yo byararangiye, ni question de temps. Muri stratégie ya défense ya sécurité buriya Goma yabaye tombe kera. Igisigaye no kumva ngo mu gitondo bagezemo, kuko nta na resistance ishobora kuzabamo, kuko inzira zose bagombye guhungiramo zose zirafunzwe. Inzira isigaye ni imwe gusa. Ubwo ngira ngo n'u Rwanda kwitegura kuzakira FARDC na ba guverineri na bara komanda bose ba JR. Antuka niyo nzira isigaye, kuko nzira ya Bukavu kubera nzira Minova ifunze, igisigaye nta mazi gusa, nta mazi asigaye no kwambuka Igisenyi, naho izindi nzira zose zo kugira basubira inyuma bajye Walikale, bajye Masisi, bajye Lubero ntibishoboka. Ubwo rero urumva ko Goma yaguye kuva kera muri strategie ya défense ya sécurité. Goma yaragiye kera, igisigaye nuko bahagera wenda bakazamura ibendera gusa. Alors Masisi centre gufatwa kwayo byatumye uturere tundi twose turi hafi yayo tuba natwo tumwe twanikuyemo, usibye nka Gatare na Gasheberi habereye imirwano, ariko buriya nka Buguri ubwo nayo yahise yikuramo. Gahongore yo bari bayifashe kera, ahitwa Rusheberi, nanguka manuka hitwa Matovu, ahitwa za Bikenke, haraga centre kitwa Karinga, nangwa Busakirwa aho ni mu nzira usubira za Nyamitaba, yaba na Rwashi niyo ikurikiye Masisi centre uri kujya hitwa za Nyabyondo. Hari n'inzira uhazamukira ugana za Bwambariro ya za Mahanga, hari ahitwa za Bugabo, zose zahise zikuramo, za Miyanja, za Shebiyanja, ahitwa za Bavuna, za Busihe, za Mitando, za Misego, ubwo tayari donc ahitwa Gasura kwambuka hakurya y'umusozi wa Rushoga, za Cyangonga, za Nyangwe, za Mitando, za Mutiri. Urumva utu turere twose M23 yahise itwinjiramo kubera Masisi centre yahise ivamo. Urumva rero utu turere twose rero dutumye ko tumye M23 ifunga inzira zose zo FDLR na APCLS baboneragamo ibikoresho, kuko barafite dikota zabo haranya Byondo, ahitwa Bwambariro, ahitwa za Burora na Rukweti. Ubwo rero utu du centre twose mbabwiye inzira zose ubu zirafunze. Nuvuga ngo niba Janvier Karayire wa APCLS nabo yari kumwe n'abo ba FDLR bari muri ako karere, inzira nimwe basigaranye niyo gukomeza inzira Rukweti bajya Walikale centre, ariko ngira ngo bizaba bibagoye cyane kuko ni inzira ifite nta muhanda, n'utuyira twishyamba, bizabagora kugira ngo bagere kure. Anariyo nzira yo kurangiza ikibazo kinera hamwe, ngira ngo gisigaje iminsi yo kubarwa kirangire mu karere kuva 94 amahoro, abaturage bakareba ko bakongera guhumeka kabiri. Alors
Masisi centre ihuriyeho imihanda iturutse mu turere twose tumbabwiye, no bahita centre kuko hari imihanda. Nuvuga ngo uvuye za Kaniro wamanuka, uvuye za Bwambariro wamanuka, uvuye Nyabyondo waza, uvuye Gasheberi waza, uvuye Bavuna wamanuka, uvuye Gahongore wamanuka Masisi. Niyo mpamvu bahitaho ni Masisi centre. Nuvuga ngo ihuriweho ni bifurcation ihuriweho n'imihanda iturutse mu turere two hirya no hino. Urebye neza nyuma y'aya materitware yose kuba controle na M23, abantu gishobora no kuba tariske yo kuvuga ko ibi byose bitumye ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye kugira iherezo. Hari abantu bavuga ati no, uru rugamba ntabwo ruzaba nka AFDL ngo rwari guse cyane, mbwe ko AFDL nta kintu na gike burya yigeze ikora. Urugamba AFDL yarwanye ni Kisangani gusa kuri aeroport, ni Goma hariya kuri aeroport no mu kigo cya Rumangabo. Ahandi hanavuga habaye imirwano mike ni hariya Uvira nangwa Kalemi gato, ariko za Lubumbashi, za Kasai, za Hehe urundi rugamba rwabereye Gisekenge kuri entre ya Kinshasa. Nirwo rugamba rwa mbere rubaye village par village. Bango kuva Bunagana ukamanuka Cengerero kwa rukurwana, ukagenda Burayi, ukagenda Rucuru centre, ukazamuka nta Mugenga, ukagenda Zagako, Karengera, Itongo urwana, ukazamuka za Murimbo urwana, ukamanuka Bukombo urwana, Ibambo, Gishishe. Nibwo bwa mbere habaye revolution irwana urugamba mu buryo nkaburiye. Nuvuga ngo izi teritware zose ni bamaze kuzifata na Goma ifashwe, ubutegetsi bwa Tshisekedi buzaba bubaye mu marembera ikomeye cyane, kuko urebye imbaraga M23 ifite na AFC biri kumwe kuva za Kalemi, ukagenda Uvira, ukazi Bukavu, ukagenda Kindu, ukaza Goma, ukagenda Butembo, ukajya Beni, Bunya, Kisangani, Isiro na Zabuta no muri Kinshasa. Hanyuma ugashyiraho imbaraga ubu ngubu za FCC, cyo cyama cya Kabila, zivanze na ensemble ya Moise Katumbi, kuko nabo bamaze kwiyunga hamwe kugira ngo mu rwego rwa politike batangire bategure guhasha Tshisekedi kubyerekeranye byavuze guhindura itegeko nshinga. Noneho ukongeraho imbaraga za Eglise Catholique. Eglise Catholique ubu iri gushyiraho pression ikomeye cyane, iri gukorwa na Cardinal Ambongo, ariwe musenyeri, ariwe Cardinal wa Eglise Catholique muri Kongo yose. Akaba afatanije n'uwitwa Monseigneur Fulgence Muteba, uyu ni archevêque wa Lubumbashi. Lubumbashi ni archidiocese ikomeye cyane, inakize muri archidiocese zose 6 za Kongo, kuko iyobora diocese 7. Archidiocese ya Lubumbashi ni archidiocese ikize kabisa ikomeye cyane. Bafite Muteba plutôt, ayobora huza ya nani ya mbere ni archidiocese ya Kalemi Kirungu. Afite diocese ya Ntuza nako diocese ya Kalemi Kirungu, diocese ya Kamina, diocese ya Kilwa Kasenga, diocese ya Kolwezi, diocese ya Kongolo, ya Manono, ni ya Sakanya Kipushi. Izi diocese nizo ziri ahantu hari amabuye y'agaciro, ngo abaturage baho, abayobozi baho, muziko abayobozi benshi ari abagatulika. Muteba ayoboye archidiocese ikize. None ukongeraho headquarter ya archidiocese iba Lubumbashi, ariko ikaba yongeraho na teritware yose ya Kambove n'umujyi wa Likasi. Uyu musenyeri rero arakomeye cyane, niwe uherutse guhuza Kabila na Katumbi. Muziko kuvaho Kabila aravuye ku butegetsi na Katumbi batumvikanaga, ariko bamaze kumvikana. Alors kuba ahagurukiye Tshisekedi, Fulgence Muteba hazatuza amwangaje tu. Ibi ndabivuze neza nk'umusesenguzi wa karere, bivuga ngo izi mbaraga Colonel Nanga afite inyuma ya AFC na M23, ko nasobanuye n'ahantu hose bakontrola, ugashyiraho imbaraga za Kabila zihuje n'imbaraga za Katumbi, ukongeraho imbaraga za Eglise Catholique zifite alatete Ambongo na Muteba.
mbabwiye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri mu marembera, buri gucumbagira, kuko n'iyi risike yishizemo kugira ngo ahindure ibintu bya constitution, n'iyi pressure imuriho bizamugora kugira ngo ubutegetsi bwe burambe. Ikindi gahunda ye nyine yatangiye yo guhindura constitution bimuteje n'ibindi bibazo mu muryango we d'abord wa politique, aho abambari be nka Kamere yaba Bemba nangwa Bahati Lukwebo na Mboso wari president wa Assemblée Nationale wa kera, nabo bashaka kuzahatanira umwanya wa president mu 2028. Alors ukongeraho kibazo afitanye n'abanyamerika kuba ari kubima iriya koridor ya Lobito. Koridor ya Lobito niki? Koridor ya Lobito ngira ngo nayo ndenda ndabivugaho gato, tuzagira umwanya wo kugira ikiganiro girambuye cyo gusobanura zira koridor 7 za Congo, aho zijya, yaba koridor Nord, koridor Walbise, koridor ya bango n'inzira Congo icishamo umutungo wayo uya hanze. Alors iyi koridor ya Lobito iva kuri port ya Lobito muri Angola ikagera ku mupaka wa Congo ahitwa Luau. Abantu bazira muri Katanga, Luau na agacentre kazwi cyane. Iyo uvuye kuri port ya Lobito kugera ho Luau hari nk'ibirometero 1300. Alors ibyo birometero 1300 ubicamo ubuturutse ahitwa Benguela ukagera Wambo. Aha Wambo niho hari hedikota za Savimbi uriya murebere warwanyaga ubutegetsi bwa ntuza bwa Angola. Ubwo gaca hitwa Biye ukamanuka hitwa Mexico, kuva aho Luau kugera Ndola ku mupaka nawe yo koridoro muri Zambia hari ibirometero 450. Mbango ibi nibyo bya Congo. Iyo koridoro Lobito igira ibirometero 450, ikaba ifite ibirometero 1300 bya Angola, ikagira ibirometero 800 biciye muri Zambia. Alors iyi koridor yango nzayivugaho, tuzayiganiraho ikiganiro cyihariye kuko iri mu bibazo bikomeye cyane ubu Tshisekedi ari guhangana nabyo. Mfunguye parenthèse, Angola kugira ngo irehabilite izi kilometre 1300 wongeyeho ibirometero 200 nyine kugira ngo uve kuri poro ujya kuri depo zaho, ngo ni presque 1500. Angola yakoresheje miliyari 1.5 kugira ngo ikore rehabilitation y'izinzira. Ibirometero 800 babwiye za Zambia bakoresheje miliyoni 800 kugira ngo bakore rehabilitation. Ariko ku birometero 450 Tshisekedi ari gusaba abanyamerika miliyari 3 z'amadolari. Ubwo urumva baravuze ati se ubu bujura Angola ikoresheje ibirometero 1500 kuri miliyari 1.5. None ibirometero 450 Tshisekedi ari gusaba miliyari 3. Ngo ubwo urumva rero ni entre parenthèses muze ko tuzabisobanura, harimo itiku rikomeye cyane ariko naryo litazamworohera muri uru rugamba rwiyongeye kwa zira ntambara mvuze afite hejuru. Alors no mu bayobozi ba IDPS barimo nk'aba Kabuya, harimo ba nyina wa Tshisekedi, Madame Kisalu. Alors n'umudamu we nabo harimo intambara ikomeye cyane barwanira leadership ya kiriya cyama, ku buryo Tshisekedi ubirebye neza ari mu mazi abira, kuko ntabwo bumvikana bitewe n'ibibazo byo gusahura umutungo w'igihugu, yaba nyina yaba umudamu we nawe na secrétaire général wa IDPS. Urumva no mu cyama harimo intambara ikomeye cyane. Utibagiwe ko mu ngabo zimurinda, ngira ngo muherutse kubona ubu ngubu n'abazungu bamurinda, ingabo ziturutse hanze, regima ya 14 na regima ya 15 z'abakomando yazihiritse iruhande kubera impamvu tutashobora kuvugira ahangaha muri ibi biganiro. Ariko ubwo urumva ko umutekano we d'abord ntabwo umeze neza, ko aragiye gufata ingabo zivuye hanze z'abazungu akaba arizo zimurinda, afite ibibazo mu cyama l'interne
harimo intambara hagati y'umukazana na nyirabukwe murumva ni dosiye zikomeye cyane. Ushyiremo intambara mu rwego rwa politike y'icyama, abariyebe baramvuze Mboso, Kamere, Bemba nabo bashaka kugira ngo baziyamamaze, batashaka kumwemera ko ahindura itegeko nshinga. Ushyireho urugamba rwa Eglise Catholique, ushyireho koalisiyo ya Katumbi na Kabila, ushyireho urugamba Nanga nawe afite hariya. Ubwo urumva ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri mu mazi abira akomeye cyane. Biramugoye pe, kandi biramugoye, bitazamworohera muri iyi minsi. Tutibagiwe n'impinduka aherutse gukora mu gisirikare, hahindura chef d'état major n'abakuriye ubutasi, ariko nabo batagira icyo bashobora kumumarira kuko nta experience babifitemo, na niveau ya pression ihari ibarenze bikomeye cyane. Nta experience bafite yaba mu byo kurinda igihugu, yaba mu by'umutekano. Urumva rero aho ubu ngubu abasirikari bose biberane mu birombe. N'ubu ministre wa defense ubu ngubu akazi yikorera ni ukwirirwa afata abasirikari abajyana kurinda ibirombe bya nyina wa perezida n'iby'umudamu we hara muri Lualaba, hayoborwa na guverineri Fifi Masuka. Urumva niba ministre w'ingabo ari byo yiberamo, ubwo mba perezida ari wenyine, isaha iyo ariyo yose ushobora kumva ibintu byazambye mwa kiriya gihugu. Njya gusoza rero ndabati uburasirazuba bwa Kongo ubu ngubu bukeneye solution yihutirwa ikomeye cyane, na solution yihutirwa nta yindi no kugira leta yigenga hariya. Twizere ko M23 iza bifashamo bari abaturage bashakire leta yigenga, kuko igihe cyose leta ya Kinshasa izakomeza kuvuga ngo ufite ubutegetsi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, muri ama province kuva Tanganyika ukagenda Sud Kivu, ukagenda Maniema, ugafata Nord Kivu, ugafata Ituri, ugafata Chopo na Hotwele, bari abaturage igihe cyose bazaba bari sous domination ya Kinshasa, ntabwo bazigera bagira amahoro. Ngira ngo cyari igihe kugira ngo mu byo M23 ipanga na AFC bashake uburyo haba ubutegetsi bwigenga, kugira ngo aya mahoro bari kuzana, kurangiza ibibazo by'umutekano muke, kurangiza ibibazo bya sous-development. Abaturage ba Est bamaze imyaka n'imyaniko bahangayitse, barebe ko babona agahenge muri iyi minsi. Mu bushobozi M23 ifite harimo bwo guha igihugu gishya, kugiha forme, maze igacyura impunzi. Profita gusuhuza impunzi ziri mu nkambi ya Mahama, zabari ziri muri nkambi ya Kigeme, mu nkambi ya Kiziba, mu nkambi ya Mugombwa, mu nkambi ya Nyabiheke, n'abari muri diaspora bose, baba bari Burayi, baba bari muri Amerika, muri Canada, bose bakeneye gutaha, batahe mu gihugu cyabo. Kira gihugu ni igihugu gikize cyane, ni igihugu gitemba amata n'ubuki, usibye ko cyangirijwe na leta yafayarinze idashobora guproteja abaturage bayo, aho kugira ngo ifate ingabo z'igihugu ziforme, none iri gufata ingabo z'amahanga niziri guhereza amafaranga. Ibaza abarundi bari guhembwa 5,000, bara Rusiya n'abantuza bara barume n'abaki bose bari hariya bahembwa 10,000 buri kwezi. Urumva intera hamwe nizari guha amafaranga, ariko abasirikari bose ba leta meme $10. Ibaza umusirikari ari kujya kwiba. Ibaze leta yo gutekereza guhereza imbaraga abo hanze ibimya abasirikari b'igihugu. Biragoye cyane. Ubwo diaspora yose irategereje kumva ko ishobora gutaha, maze politike yamagana ivangura ry'amoko ikahama kabisa, abantu bakiyumva ko ari muri unité nationale. Abantu ntibongere kwiyumvamo ko abana abanyamasisi, ngo abana abanyarucuro, ngo abana abanyaminembwe, ngo abana abahehe. Oya, iyo politiki igomba guhagarara, kuko niyo politiki yazanye akwaga gakomeye cyane. Hari na politiki ya deportation ihari y'abakongomani bavuga ikinyarwanda, bakomeza kubatwara mu bihugu byo hanze. Burya n'izindi mbaraga ziri kugabanuka,
kuko osilontaka abantu bari kujya hanze bizagera aho ngaho wumva ko muri Kivu nta muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ukihaba, bose bibera Canada, bibera Australia, bibera mu mahanga, mu Buraya, bibera mu bihugu byo hanze. Iyo nayo ni politike itari nziza, ngira ngo leta ya AFC yagombye guhagurukira kugira ngo izane umutekano mwa kara karere, iyi politike ya deportation igahagarara. Ubwo rero si igihe tena cyo gutega amajosi kugira ngo akomeze gutemwa, oya. Nongeye kuvuga ko icyo gihugu gishoboka kubaho, kandi AFC M23 babifitiye ububasha ko teritwari ubu ngubu bafite irahagije no kuba yaba igihugu. Igisigaye ni ukubimanaginga muri diplomasi, kandi izo nzira nziko bazizi bacamo kugira ngo ibyo bintu bishoboke, kuko hari no mu bindi bihugu byigeze gushoboka. Alors icyo gihugu kizaba gifite imbaraga zikomeye cyane, kuko umutungo uri hariya, hari colta, hari zahabu, hari casterite, hari wolframite, hari ubuhinzi bwose bw'ibishoboka byose, byaba ari ibyo kurya, byaba ari iby'inganda, urumva. Kandi imbaraga zo kuyobora icyo gihugu zirahari. Ubu hari abasore bari mu mahanga barangije za master, barangije za PhD, barangije iki, bafite impamyabumenyi muri domaine zose, zaba iz'ubuhinzi, zaba iz'ubworozi, zaba iza tekinoloji, zaba iza computer science, zaba ari iby'imihanda. Ubu Kivu ifite diaspora, ifite imbaraga zikomeye cyane mu byerekeranye n'ubwenge bwo kuyobora kiriya gihugu. Ubwo rero mwakoze kudukurikira. Nabwiye ko nzabakorera ikiganiro special yo gusobanurira iby'amabuye y'agaciro hariyo kuntu hakorwa, n'ibyerekeranye na zira corridor, kugira ngo ubutaha tuzabareza icyo kiganiro mwumve potentialite kiriya gihugu gifite, ariko wareba ukuntu abaturage bakennye. Kugira ngo twakoze imibare ifatika uko kiriya gihugu iri amaprovinsi 8 gusa mbabwiye, nibura yo yonyine umutungo urimo, buri muturage wese uhari yajya ahembwa amadolari 5,000 ku kwezi atanakora, mu mafaranga bita nka social. Uko umutungo uhari muri amaprovinsi, ari amaparike tuzayavuga, minere zose naho ziri, n'ukuntu zishobora kuba exploite, noneho amahanga yonyine akajya agashyira entreprise ziri hariya zikora amatelefoni, zikora amakompyuta, bigakorerwa Rubaya, bigakorerwa hari Nyanzare, bigakorerwa mu Minembwe, bigakorerwa hariya Rubero, byose ngo akazi kazabara kenshi cyane, ku buryo meme medevre izagisabwa mu bihugu byo hanze, kuko umutungo uri hariya urarenze cyane. Nuko rero mwakoze kudukurikira. Yari umukozi wanyu Oxygene urubaganiza ku mateka y'igihugu cyacu, dukunda cyane, nkunda cyane, mfitiye passion, haba kuva de Aliwara kugera Pweto, haba kugera Vagoma kugera Boma muri Congo Central, uciye Kananga. Ikira gihugu ndagikunda cyane, kandi twizere ko mu minsi igiye kuba mike kira gihugu kigiye kugira amahoro asesuye. Nuko sibye amahoro asesuye gusa, noneho n'ibihugu by'abaturanyi bikakiboneraho amahoro, kuko navuze ko umutekano muke hariya ari umutekano muke wa Bujumbura, ni umutekano muke wa Kigali, ni umutekano muke wa Kampala, ni umutekano muke wa Juba. Biriya bihugu nabyo birahangayitse cyane bitewe n'umutekano muke uri hariya. Murakoze cyane. Ubwo ibiganiro muzajya mubikurikira kuri Top Kivu. Tunabashimira kuba mwabuduteze amatwi. Murakoze cyane.